Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana, ucindezele-ke ibhathini subscribe nje yokubiza imali kumahhala nje yokhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke iy'ndaba ezintsha-ke nje engizokulethela zona kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ukuze ungaphuthi lezi ndaba ongawenza-ke wena-ke nje yapho njengamanje ucindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke. UDokotela namhla ngilethele-ke ividiyo-ke u-M_K laphana-ke oveze zonke lezi mfihlo-ke laphana zey'nkinga-ke ezenzakalayo emshadweni we-ANC ne-DA laphana-ke veza konke okwenzakalayo, achaza kabanzi-ke kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina phela into engizoyenza ukudlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena secela laphana futhi uzizwele-ke le vidiyo lena, ngene ema-comment section-ke usho umbono wakho ukuthi ngicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela ngebhathini nje subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizokulethela zona-ke kulona leli khasi-ke leli-ke. Nawe-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Wazale ndlebe ngize nendaba allegedly, hayi kuthiwa hayi ngeke akuhambi kahle lapha kwa-GNU. bathi hayi bathi bayaphahleka, hayi liyawudaka, bathi balinamali, bathi hayi luyawudaka, hayi u-Anifikile-ke bathi ubebathembise ukuthi ubebhala incwadi bathembise uzobanikeza 5 yo-minister ne-7 yo-deputy. Wabuyisa ugogo uGodzilla wathi cha, ngifuna 12 yama-minister. Waphinde uFikile wathi hayi ngicela ukuthi at least ngimnikeze 6. Gogo Godzilla nje wathi nje cho, wathi kwayena lo umholi wepa nepa angibafuni kule GNU ngoba nizange nize nisitshele nini ukuthi bafuna ukujoyina. Uthi nje ku-GNU angibafuni, ipa nomholi wakhona angibafuni. Ngapha laba bangapha phela bona sebehleli vela ngithi bamnandi eKZN, laba abanye laba laba beyinyoka bahleli eKZN kuthiwa babhizi bayaphaphatha ngapha kwa-Green, bayafuna bayacela ukuthi bafethu siyacela ukuthi zamani ngayo yonke indlela ukuthi nilungise lento, ningayiphazamisi idayi, nikeni lokho ekufunayo ngoba makuke kwamosheka lapho ngapha eKZN ngiyamosha. Bathi umuntu ojabule kuyo yonke lento leyo umabhiza ngoba uyazi ukuthi yena uma kulokhu kuqhubeka kuba nje lokhu kuba nomdontiswano nje yena hayi usasenawo umsebenzi wakhe usafe. Uyazi ukuthi even nangoJuly usazohola umnandi uzobe sasejovini, but abanye baworried ukuthi hey lento ye-GNU kungenzeka ingasebenzi. And ngempela lento ye-GNU bafethu ngathi is-falling apart. Kuyosiza khona ukuthi basubmit ngoba ubaba wenkomo akanankinga yena, kanankinga ukuthi angabanika laba bedala abakufunayo, vele he understands i-mandate, but i-problem ilaba abangapha kwa-Green, laba bazobe beselwe ngasekho ubaba wenkomo. Bathi bona bafuna lama-position lawa, bafuna bathi labona lama-portfolio lawa yiwe esiwafunayo. Manje-ke xakekile noAnifikile ukuthi akazi ukuthi uzothini, because he must engage with them, abachazele ukuthi no bafethu, this is the situation that you are in now, so we need to do that. Bathi nje cha ibambene ngey'hluthu bafethu, kodwa-ke asithembe ukuthi ekugcineni izolunga ngoba uma engalungi njengoba nala eGauteng nje kungathi ayilungi neleya la eGauteng basabathe bathi uPanyaza seze wavala nefoni. Yena ukhathele manje kulokho ekhuluma into eyodwa, echaza into eyodwa, abantu abafuna ukulalela, so manje seze wavala nefoni. So nje kunaleso siphithiphithi esenzakalayo, abantu becabanga ukuthi umshado ulula. Awulula umshado bafethu. Hey awulula umshado, thina vele sazi ukuthi emshadweni uyahlonishwa indoda, but manje sibona la ngathi umakoti ufuna kuhlonishwa yena. Uma yethi ngifuna 12 ufuna 12 akatriki. Hey kwase kwamnandi kuba MK namhlanje, yazi siyabuka vele thina sicizeke indawo ukuthi iGNU iyalunga or ayilungi, asinandaba vele thina siku opposition. And into ejabulisa kakhulu ukuthi ubaba uHlophe uthi mayifika lapha bembuza imibuzo ovela waphendula kamnandi. Uyabona lento ukuthi sifaka umuntu owazi umthetho lapha, hayi is gonna work in our favor. It's gonna work in our favor, Nkosi yami we.
and manje bese ngifise ngathi ngake nikhulumeke nalabo baleze izibomvu bake babe disciplined ke manje sekuzosetshenzwa ke manje hayi lento kuba ngumsinde eParliament kuzosetshenzwa manje angisho ukuthi ngithini ake ngihambe GNU hayi ziyakhala shale uphahla wathi bayiphahla kudaka liyawo